Kolasib-ah Expenditure Observer hovin athaw thumnan candidate te sum hmanna account endik ania. Kolasib-ah District Election Officer le Observer te hovin MLA Inthlanpui sangni somni pathum tana inbuatsaihna thlir hawania. Mizoram Kaushan Political Party le NGO hrangten Mizoram Inthlanpuia vote chhiar ni sontura Chief Election Commissioner hnenah ngenna an thlen atana darkar somni pali chu ngeia mo an beise. Thlir tu te chibei ule MLA kania Chanchin Thar lo ngai thlak chhun zomang. Kolasib-ah Expenditure Observer hovin athaw thumnan candidate te sum hmanna account endik ania. Voin Khan Mizoram Legislative Assembly Inthlanpui sangni somni pathuma Kolasib District chunga Assembly bial pathum 4th Real 5th Kolasib le 6 lui bial Inthlanchu tu candidate te Inthlanke noi sum sen sauchin chiana Election Expenditure Account chu Kolasib DC Conference Hall Kolasib District Tana Expenditure Observer pukarni dan hawin endik thaw thumna third inspection buatsaihna. He huna hian Expenditure Observer baka bialtina Assistant Expenditure Observer te antila Kolasib District chung Assembly bial pathuma Inthlanchu tu candidate mi som pathum Expenditure Agent ten an account fund chu an endika Election Expenditure Monitoring Team in candidate te sen sawan chinchiani en mil ania siamrem ngai te siamrem ngal ani bok kumin Inthlanpuia tan hian Election Commission of India chuan candidate nin campaign sen sawa cheng noi somni pariat thleng hman aphal saka candidate te sum hman dan adikem ti le an sum hman na te diktakin an chinchia film ti endik nan expenditure inspection hi ram manania endik na hi Inthlanma in tumthum buat sei tur ti ani angin Voin Khan Kolasib District a chuan tumthum buatsaihna ani. Kolasib-ah District Election Officer le Observer te hawin MLA Inthlanpui sangni somni pathum atana inbuatsaihna thlir hawania. Mizoram Legislative Assembly Inthlanpui sangni somni pathum lo tura Kolasib District chunga inbuatsaihna hrang din hun le inthlang tura in peifel dan te thlir hawin Voin Khan Kolasib District Election Officer Pvt.Ltd sanga le Kolasib District chunga Observer te hawin District Election Office Chamber a thutkhom buatsaihna. He huna hian Kolasib District General Observer pu Anandlalgiani Expenditure Observer pu Karnidan Police Observer pu S Chatnya Returning Officer le Assistant Returning Officer te Superintendent of Police le CAPF Commandant te Ramrishola Duty Tour Sector Officer te antila Inthlanke noya Kolasib District chunga thil hrang te thlir hawin Inthlanbuatsaihnura Election Commission of India inti tur ati ang bo zui le peifel ani dan te Inthlanna fel fai thianghlim le mon taka theinan malak zui na tur hrang te an soi hawania. Kolasib DEO Pvt.Ltd sanga chuan DEO atanga rahman na hrang bo zui ani dan report pe a ti tur hrang rahman te chu hun taka peifel le hlen chwa zel alani ti asoi observer te chuan chanchewa an thil mu dan soin engkim akal tuang ni an hriat thu an soi ne. Kolasib Senior Superintendent of Police Pularin Omatrai te chuan ven himnela marwa man hrang report pe a Kolasib District chunga Central Armed Police Force atangin Security Duty Tour Nagaland Police Company pahni le SSB Company pahni te tir anni thule mun hrang duty anin semdar thu asoya police station hrang te kai shwainin an huam chunga CAPF te nen hian patrolling kalpui reng ani thu asoya ramria ven himna chungchanga border checkpost pakhat omsaba ka Police Yambil ani thu soin interstate le interdistrict ramrie munruk vaireng te saipai bairabi phaisen le sahepui via te lir theilud le chuak vilna atan CCTV tontona vo ani thu asoya Kolasib District to zone nga a thenin MPS officer te kai shwaina in November ni rukle ni saria duty ani don ti soin district chunga ven himna ulungai le zwal polling station pasaria CFPF somzel duty tirin ven himna ulukle zwala kalpui ani don ti asoibo District Election Office atangin Kolasib District hi sector son paruka chendi in Inthlannia polling station hrang te vilchong tur sector officer son parut ruat anni hian khole thil dang har satna om thula rang takin an sector huam chunga polling party te lo chanpuin an har satna an lo chinfel pui thin dona heiba ka hian critical polling station pasaria Inthlannia thil thlendan uluk takalo vil turin micro observer ruat anni bok Kolasib-ah Election Security Duty Turtetan Briefing buatsaihna
Mizoram Legislative Assembly Inthlanpui sangni somni pathum lo turatan Kolasib District chhunga Assembly bial pathum 4th to real 5th Kolasib le 6 lui bial inthlannia ven himna thok tur security duty tur detan for inkan Kolasib dia konwai mi hola thilpoi mo in shilfia na buat saini he briefing a hian Kolasib District Senior Superintendent of Police Pularin omatraite chuan hmanpuin security duty tur ruat te chuan mo phurna te thata ka hlen chhuatum turin an cha inthlan chomi puiro rel na din na konga rabi poi mo ber pakhat ani awangin lak or son atul hle ti soin soisel bawa inthlan buat sai ani theinan ven him na chu apoi mo hle a film khur le uluk taka tho atul ani ati he briefing a hian Kolasib District Election Security in Charge 10 security duty tur te ta na sha tur poi mo sang sang an zertira zona le chhanna le soihau na hunman ni bokin briefing nei zo SP conference hall postal ballot vote thakna tur facilitation center buatsaya election security duty tur te hian postal ballot in vote an thak ngalani Kolasib District chhung Assembly bial pathuma polling station samret pakwa omin polling station tina hian security personnel pahni zel and duty dona district chhung aven himna uluk ngai zwal polling station pasari bi ka chuan Central Armed Police Force atangin security personnel som zel and duty don thung ani Mizoram Kaushan political party le NGO hrangten Mizoram Inthlanpuia vote chhiar ni son turin Chief Election Commissioner hnenah ngenna thlen nuna chhanna darkar somni pali chu ngeia mo anbe se Mizoram Kaushan tried to committee kai shwain NGO coordination committee MPF le political party IO te chuan ninga ni zan khan synod officer in mukhomin Mizoram Inthlanpui vote chhiar hun son tur ngenna an thlen to thu tun thlenga channel an la don lo chungchang soi hawin Election Commission of India hnenah ngenna thlen non an rel he thu bozu hian nimin khan MKHC le pol dang shwai to te chuan Mizoram Chief Electoral Officer chu mu in vote chhiar ni son tur ngen non na lekha Chief Election Commissioner thon tur an pe ani an lekha thelua chuan ECI in vote chhiar ni atana ruat December ni thum chu Christian te ni poimo pathian ni ani awanga December ni li emo ninga emo son tur rotna kaushan tlom ngai pole party ai o hrangten an thlen to thu le tun thlenga chhanna pakhat te po mu ala ni lo chu Mizoram mi puiten mak an ti thu an tar langa hemi chungcha hian November ni ni zana joint meeting chuan inthlan vote chhiar ni atana December ni thum ruat chu pom theilavin ECI ya ngai to thale a December ni li emo ninga emo ason turangen le ni se tia thu an rel thu le ngenna le khathon chu darkar somni pali chu ngeia chhanna mu an be sei thu te an tar lang bok October ni kwa sangni somni pathuma Election Commission in State Pali Assembly Intlan hun apuan khan vote chhiar ni hi arwal veka December ni thum ni turin arwata he ni hi pathian ni ani awangin Mizoram political party pariat le pol hrangten a ho hawin vote chhiar ni hi son turin an lo ngen to a MKHC le MPF point vote chhiar ni hi son tur le pathian ni le inrin ni nilau ni dang ruat turin an lo ngen to a heti lai hian tun thlengin ngen na hi ECI hian ala chang lawani heti lai hian Election Commission hian Rajasthan atanga ngen na andon angin Hindu hun pui Dev Utani Darshi nia vote thak ni hun tura ruat son aremti a Rajasthan vote thak ni tura ruat November ni somni pathum hian no patuak tam tak in nei tura ruah man ani awangin an ngenna angin November ni somni panga a vote thak zok turin ati ani Mizoram Underground Returnees Association tried to attend Revenue Minister Pularwat ki machu do ta po hingchiat ani ti soin thudik lau vorder to te man chuak turin aizol PSA FIR an thelot Nimin Khan Aizol Press Club a 230 dar to te komin Mura General Headquarters President Pupi Silal Thua machuan ming po ziak ngamlo tu tingi anni po shat lo ram nei tu inti ten chem lawa lula tu Revenue Minister Lerwat ki matia thu chu an siam ve ngot chu atakaram nei tu Mura General Headquarters member ten thinrim thak anti thu an soya Mura President Soidanin Murate Chukum Som MLA Tam ni chung Congress Party and Thopuia and Tho Ho chung in tuivamit Power and Electric Department Rammonga Ramrock ing Mozat and Mutswaka chu Congress Sarkar akan and Hlenta a Helai Ramrock a hian Sarkar chuan house site plan asiam ta a he house site plan a hian Congress Sarkar chuan Mura member titan in mun plot ing Mozat chu direct LSC siam saktorin ma alangala LSC siam na tur fi po an pelok vekbok
kum sang ni som peret MLA Inthlandona MNF an thawpui le ta ka wangin Congress sarkar khan LSC siam tur ma alak mek chu cancel sak le ta veka in mun nei tur an lo in ngei to laia kan chan ta vek mele LSC siam na fi tur kan poisa pek lok thlenga an chan ta chu an ngai thiam lawin finance department a kan deal let le nge ani anti MNF sarkar tharin Congress in mura hnenah rampek lo tum to chungai poimo in plot thar siam atinung turin ma alaveta a hi court akal te chuan an pom theilawa Congress sarkar in alo cancel to zok cho tinun le chal tumin department an khingzui ta zelani mura ziding te chuan court kalve lawin sarkar thu kan ngak ta a do thei ta kan ngak tu mura member te chu tui vamit rama in mun replot chu enge mozatin an changta ani hemi chungchang a hian ram nei tu inti ten ram za somni panga la revenue minister le rat kim an pona chu dot chiang takani a thudik lo vorder to himan chuaka aphu tok shemna an tor ngei theinan November ni thum sangni somni pathum khan Aizol police station a FIR an thelut ngal bokani ram nei tu inti te hian tui vamita ram nei lava sarkar rama passport nei lawin in an lo save ngot zo kani an in sakhi chol san turin revenue department chuan lekha apechina sarkar rama dan lavin kut an thak luizel zo kani All India Congress Committee shwai tu Chanchin Thar Lok Sabha MP chuan voin chomma khan IGL klapa press conference kawa Congress party chu BJP thil tum andau dal tlat thu asoi Chanchin Thar chuan BJP le Congress party thil tum chu ai nang lo hle ti soin BJP chuan one nation one culture one religion one election one tradition one leader kalpuin tuma hi Congress party chuan tha kan tilawa kan dau dal tlatani India ramachek engnam le sakho betu te po hian zalen tak le him taka anom hi Congress party chuan kan du a chumi atan chuan ma kan la ati MNF kai trai sarkar hnai akum nga chungin Mizoram in ma ason lauti soin Chanchin Thar chuan Mizoram tan poisa local hi tu te emo hlok na turatan ngota man tur ani lawa ram tan man tur ani Congress party chuan Mizoram a candidate thatak tak finance minister hlui thatak kai shwai tur kan nei ani ti in Congress party candidate te vote cheu turin mi puite asomani AICC shwai tu chuan Mizoram a hnenah lo an tam thu soin Jammu and Kashmir ti lawa chuan thalai hnenah lo tamna berni ani ang ati a sarkar nangutin adai lawa Mizoram a Congress party kan sarkar chuan thalai te mani ke kan din theina atan kan puidona thalai thlen thatak tak te hi an ma ni in an ding chuak ngot theilawa suman mamo sarkarin pui an ngai ati Chanchin Thar chuan Mizoram a BJP in seat khatbak a thabera an ladon lauti achian tho soin chuti jung chuan sarkar kan tel don anti hi anti chantur achiang maya BJP hian ZPM hi Mizoram ron lu na man ro a man an tumani ti in sakhwa culture tradition le adangte von him do chuan Congress party candidate te vote mei tur ani thu soyane khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei choni Amasain Kolasib District Mipuite Chibay Kabuk Acheu kan malok November nisari sangni somni pathum tholeni jingdar sari atanga klaidarli inkar chhung hian kumnga chhung lo omtur atana kan ram shwai tu tur thang turin vote kan thak le dona India ram hi mipui ro relna democracy ani angin mipuin kan du zong shwai tu kan thang thei hi alu le ani he chan vo ru tak kan nei hi len chuak theu turin kasom acheu in thanna fel fai thiang lim muan om langtlang le mitin ban phak om theina tur hian ngai to na nasatak seng ani a tha le zung sum le pai tam takpo sen thin ani mipuiten zalen le samkhai taka vote kan thak theinan official ten ha takin na an thok renga theitop kan chuat lan na azara Kolasib District po in thlanna fel fai tak nei turin
kanin pe fel to ani district mipui te thaw puina thatak mu kanin be sei bok Kolasib district chunga vote nei atam thei ang berin vote kan thak thei nan sweep kaltlangin vote thak tura in zirtirna nasataka kalpui ani a EVM mandan te vote thak dan le vote thak tura in somna video clip le digital flyers te siam ani college le skula election literacy club kaltlangin ma kan lahova awareness campaign quiz slogan writing le extempore speech te buat sai ani vote hak tura in zirtirna sticker chu ei rong bolna gas bura le lir thaya te bel ni in kholaya banner tar le wall painting tenen theito pin tran lak ani model polling station atan in tlar ngai lova vote hak theina queueless polling station ruam ni in ngole nungcha lamhoya cheibol unique polling station po ruam ani bok district chunga polling station somriat pakwa kan nei zinga me chelang duty na tur women manage polling station po som lai than chua ani voter zongzong ten vote hak theina remchang an nei theina turin kum somriat chung lam le vo bi vote hak tura polling station pan harsa te chu mobile polling team ten in lama kalchilin postal ballot mangin vote hak tir anni election duty tour atana kalchwak tur te po postal ballot mangin vote hak tir vek anni polling station a eng tui thiang him in thirna le momo zwalpui da ni in chei that anni a wheelchair man ngai te tan olsam taka innor kaina tur ram te po ruaman ani bok in khan inbuatsaihna a official tlomngai pol hrang te media le mimal le political party te min thaw puina awangin lom thu ka soitak mewa he in khan hi hlotling taka kan nei theina turin I thok ho zelang u Kolasib district mipui te in chhanna lo om tur November nisaria hian mani polling station a theu kalin suai tu thang turin vote hak theu turin kanin somin kanin ngen tak meu ani kalome vote itlhak thei ti na ani idu na berzona apola chuan imet anga imet na zona aron senang VV peta